Dilolostro YouTube channel. La hi Godini. Okay, ngeni xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Benny Mayengani the president na Dlayanyoka swi tikomba va lava ku ya hisa tiko. Eka masiku ya 2 lama nga hundza Dlayanyoka u fika posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha a nga kombisa leswaku norho wa yena wu fikelerini hikuva a tirhisana na xiyimbeleri Benny Mayengani the president. Eka nkarhi wa sweswiwani Dlayanyoka u le ku tilunghiseleni ku va a ya humesa vunanga. Se eka tin'wana ta tinghoma leti a nga ta ti humesa u ta va a feature xiyimbeleri Benny Mayengani the president. So u kombisa leswaku u ta va a fikeleli norho wa yena. Kasi u tlhele a fika a posta eka siku ra tolo laha a nga fika a tshaha rin'wanyana ra tinsimu. U fika a tsala leswaku Mayengani wa mina a hi n'wana kokwani. Marito lamawani ma ni tsundzuxa nghoma yin'wanyana laha Benny Mayengani the president na Sir Jambatana va karhi va cicetana va ku Mayengani wa mina Jambatana wa mina. Hi ta tsundzuka leswaku marito lama ma fiki ma tsakisa vanhu swinene. Se swi tikomba nga ku swi lava ku phinda nakambe na Dlayanyoka. Hi ta va hi rindzele ku va hi tatwa leswaku Dlayanyoka na xiyimbeleri Benny Mayengani the president xana va lo hi khomela yini nyan'waka. Swi tikomba nga ku va hi khomeli swa matimba. Leswi hala ta avelana na n'wini eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nge se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Loko n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana na xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Okay, ngeni xigodini Namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.